Ngiyethemba uke waweva emagama lathi uNkulunkulu ngeke akubeke endzaweni la umsa wakhe ungeke ukunake khona. uNkulunkulu ngeke akungenise eminyakeni la umsa wakhe ungeke ukwethwale khona. uNkulunkulu ngeke akubeke ekhaya, akubeke ebandleni, akubeke emangweni la umsa wakhe ungeke ukwethwale khona. Ngeke akunike ibhizinisi la umsa wakhe ungeke ukwethwale khona. Wena lekumele ukuthi ukwende sonke isikhathi kuvusetela liqiniso lemusa waNkulunkulu ngekusondzela esihlalweni semusa, ngoba uniketiwe isithembiso kwathiwa utawutfola umusa nesihawu wekusita ngesikhathi lesifanele. Nasi ngosakavuka udle ngicela sisithole encwadzini yaIsaya 30 sifunze verse 21. La khona kufunzeka kanje: noma nijikela ngesekudla noma ngesancele, tindlebe tenu tiyakuva livi emva kwenu lithi, nansi indlela, hambani ngayo. Makhona lekumele kube ngumthandazo wami nawe lomkhulu ekuhambeni kwetinsuku, ngumthandazo lothi, Nkosi, ngicela nje ungiphe indlebe yekuva wena, ngoba ngeva wena angeke ngiduke. Ngoba phela masiva yena uthini, uthi sitawuva livi lithi, nansi indlela lengiyo, hamba ngayo. Uyakhumbula yini kuthi kulesinye isikhathi kukholwa kusebenta ngekuthi ubindze ungakhulumi? Ngiyathi kuthi kuMakho sahluko 11 verse 23 nawe ungasheshe usho ukuthi cha-ke phela mfundisi, livi lenkosi lithi mawukholwa ubokhuluma kule ndzaba uthi ayicukuleki iphoseke elwandle. Ngiyavuma 100%. Mawukholwa ubokhuluma, kepha futhi ngifuna ukuthi mawukholwa uboke ufunze kulalela, ufunze nekungakhulumi. Learn to say nothing to your mountain. Ngisho ngani? Phela ngikuthathele embhalweni nalele ngikushoko kuJoshua sahluko 6 verse 10. Kodwa Joshua sive sonke abesiyale wathi kuso, ningacali nimemede, ningasho lutho, kuze kube lilanga lengitanitshela ngalo ukuthi nimemede, nitawube seniyamemeda-ke. Uyathi kulesinye isikhathi lenzaba ngoba bebagega la iJerusalem, bagega letibonza, bekuthi nalomyalo ukuthi nisahamba nibobinza. Yini inkinga babinziswe? Kube bebatawukhuluma. Lomnye bekatawuthi angiboni ukuthi lento iyasebenta. Lomnye bekatawuthi kepha sinani vele, yebonile sidlalelani ngesikhathi. Lomunye bekatawuthi mina sengigciniwe, kuphika kuhamba la akwendeki lutho, kwathiwa binzani. Uyathi Zakaria naye ebudzaleni bakhe sekatshelwe ukuthi utaba nemntwana, wathi yena kutakwendeka kanjani, ingilozi yambinzisa uzummangaliso utophumelela. Nayi indvo lemcoka eluhambeni lwakho lamuhla. Ake sewutinike nesikhathi la utake ubinze khona, ngoba leminye imithandazo uphikisa lukholo lwakho. Leminye imithandazo iphikisa livi laNkulunkulu. Ake sewufunze kukholwa tintfo taNkulunkulu leti tawukwendeka, kepha ufunze nekutemukela ubinzile. uNkulunkulu akakubusise usetawukuva livi lakhe lithi nayi indlela lengiyo, hamba ngayo.
ngeke uduke. Amen.